Anu VIP soalnya ada pilih.
quá sih gitu. Jadi itu simbolis betul. Keluar aja deh. Yuk. Keluar aja deh. Kayu lepas nih. Satu nih. Nelo keran. Puas malah. Ya, Bodet. Bodet. Itu nih double ganda nih. Meja bos gitu kan. Iki kan mau ngadikte tuh.
jadi mau jalan pakai pegang ini. Wah, tahannya lah. Jangan itu tahan. Ada di karo deh.